Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Ibintu byongeye kudogera mu mujyi wa Bukavu. Mu gatondo k'irigenekerezo rya gatatu abazarendo bagabye igitero gikomeye cyane mu mujyi wa Bukavu. Habayeho ukurasana gukomeye hagati y'abazarendo n'abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umujyi wa Bukavu. Ku isaha y'isa moja z'agatondo abazarendo bageze kuri 50 bafite inkogo binjiye mu gace kazwi nka Kanteve maze batangira kurasa. Amakuru aremeza yuko abantu 5 bitabye Imana ndetse abandi bagera kuri 15 bakaba bakomeretse muri kino gitero cyagabwe n'abazarendo mu mujyi wa Bukavu. Abaturage baravuga ko bagiye kubona bakabona abazarendo barimo kurasa, ndetse amakuru aravuga yuko hari abarwanyi ba M23 baba bakomerekeye muri kino gitero cy'abazarendo. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatatu ibintu byongeye kudogera mu mujyi wa Bukavu. Abazarendo barenga 50 bafite inkogo zikomeye binjiye mu mujyi wa Bukavu mu gace kazwi nka Kanteve. Aba bazarendo ngo binjiye bigaragara yuko biteguye kurwana. Abaturage mu mujyi wa Bukavu bamaze kubwira umumenyesha makuru wacu ko bano bazarendo bari bafite amasase menshi, ndetse benshi muri bo bari bafite inkogo zo mu bwoko bwa Kalachnikov, ariko hari n'abari bafite inkogo z'imisada. Amakuru rero aravuga yuko abazarendo ku isaha y'isa moja z'agatondo aribwo bari bageze muri karitsiye ahazwi nka Kanteve. Batangiye kurasa rwagati mu banyagihugu, ndetse ngo barashe no ku basirikare ba M23 bari bari ku burinzi muri kariya gace. Hari amakuru avuga yuko abasirikare 5 bari bari kuri za antene baba bakomeretse mu buryo bukomeye. Amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha makuru byo muri Kongo aravuga yuko abarwanyi 5 ba M23 ngo baba bitabye Imana. Gusa kugeza ubu ntabwo Iyakure Official yari yabona ikimenyetso icyo ari cyo cyose cyemeza yuko abarwanyi ba M23 bitabye Imana. Abaturage baravuga yuko abasirikare ba M23 bakomeretse, ndetse ngo hari abasivile bitabye Imana barenga 5, abandi bagera kuri 15 bakaba bakomeretse mu buryo bukomeye. Abazarendo batunguranye muri kano gatondo, nta wamenye aho baturutse, bagiye kugaragara barimo kurasa rwagati mu banyagihugu. Ndetse amakuru aravuga yuko nyuma y'iminota 30 yo kurasana gukomeye abazarendo bahise birukanka bagasubira inyuma, mbere gato yuko M23 izana umusada ukomeye cyane wo guhangana na bano bazarendo. Abazarendo bahise birukanka barahunga. Abanyagihugu bo mu mujyi wa Bukavu baravuga ko ubwoba bwabishe cyane mu gatondo k'irigenekerezo. Urwamo rw'amasase rwumvikanye mu gace ka Kanteve. Abazarendo byagaragaraga ko biteguye kurwana, ariko nyuma y'aho M23 izanye umusada abazarendo birukanse. Amakuru aravuga ko muri bano bazarendo bari bagabye igitero, umwe muri bo nawe yaguye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Kanteve. Hari ikiziga cy'umuzarendo cyagaragaye muri kariya gace. Abaturage baravuga ko abanyagihugu barenga 5 bapfuye. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo nabyo bikavuga ko abarwanyi ba M23 5 ngo baba bitabye Imana, ibindi bikavuga yuko baba bakomeretse. Kugeza ubu nta makuru ya nyayo yemeza urupfu rw'abano basirikare ba M23 twari twamenye.
umumenyeshamakuru wacu Dani Faruku ari mu mujyi wa Bukavu aravuga yuko abaturage bafite ubwoba ndetse ko hagaragaye imodoka za gisirikare z'abarwanyi ba M23 zatwaye abasirikare ba M23 bivugwa ko bakomerekeye ku rugamba. Umumenyeshamakuru wacu Dani Faruku uri mu mujyi wa Bukavu aravuga ko abarwanyi ba M23 barimo gukurikirana bano bazarendo. Abarwanyi ba M23 ngo barimo gusaka inyubako zose muri kariya gace ka Kanteve, ndetse abarwanyi ba M23 ngo hari abantu bamaze guta muri yombi bakekwaho gufatanya n'abazarendo mu bikorwa byo kugaba ibitero mu mujyi wa Bukavu. Umumenyeshamakuru wacu Dani Faruku aravuga yuko mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu harimo kugaragara icyuho gikomeye cyane. Abasirikare ba M23 ngo ntabwo bari mu bice byose by'umujyi wa Bukavu, ngo hari karitsiye zimwe na zimwe aho byakorohera abazarendo mu kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu. Ibimenyeshamakuru byo muri Kongo bimaze iminsi bivuga yuko umujyi wa Bukavu bagomba kuwugabaho ibitero, ndetse bamwe mu bamenyeshamakuru bakomeye muri Kongo bari bamaze iminsi bakangurira FARDC n'abazarendo kwinjira muri uyu mujyi wa Bukavu. Abazarendo barenga 50 rero bagerageje kwinjira muri uyu mujyi, ndetse amakuru aremeza neza ko ibingibi ari isomo rikomeye ku barwanyi ba General Makenga. Hari amakuru avuga yuko abasirikare bacungereye umujyi wa Bukavu ari abasirikare bake cyane, ngo muri za karitsiye zimwe na zimwe harimo kugaragaramo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'abazarendo binyegeje muri uyu mujyi wa Bukavu. Iki gitero cy'abazarendo mu mujyi wa Bukavu kije gikurikirana n'ibitero by'iterabwoba byagabwe mu mujyi wa Bukavu ubwo M23 yari yakoresheje inama abanyagihugu mu mpera z'ukwezi gushize. Iki gitero cyahitanye abaturage benshi cyane mu mujyi wa Bukavu, ndetse abandi barakomereka. Amakuru atangazwa yemeza yuko abarenga 15 aribo bapfuye, abakomeretse bakaba babarirwa mu majana. Amakuru kandi aravuga yuko M23 ngo bizayibera ihurizo rikomeye cyane, kubera ko abaturage ngo batangiye gushidikanya ku mutekano wabo mu mujyi wa Bukavu. Hari abaturage barimo kuvuga yuko barimo kurara ntibuca, abazarendo barimo kwiba mu mujyi wa Bukavu, abandi barimo gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abaturage barimo kunenga M23 kwifite abasirikare bake cyane muri uyu mujyi wa Bukavu, hakaba hari amakaritsiye amwe n'amwe arimo kugaragaramo abazarendo ndetse n'ibikorwa bya kibandi bya FARDC. Mu mujyi wa Bukavu M23 nayo itangiye kwizeza abaturage ko igiye gukaza umutekano. Amakuru twamenye nuko nyuma ya kiriya gitero abarongoye M23 batangiye gutanga ubutumwa bavuga yuko abaturage bakwiye gutekana, kandi ko abasore ba M23 barimo guhiga bukware biriya bihararumbo by'abazarendo. Mu mujyi wa Bukavu rero ubwoba ni bwose. Abaturage baravuga yuko FARDC n'abazarendo baba barimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigamije kwisubiza umujyi wa Bukavu. Ku munsi w'ejo Perezida Tshisekedi yavuze yuko arimo gutegura ibitero bikomeye bigamije kwisubiza umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Hari amakuru avuga yuko indege za gisirikare zigiye guhaguruka Ikisangani maze ngo zikaza kurasa kuri M23. Ngo hari abakomando kandi biteguye kumanukira ku mitaka mu mujyi wa Goma na Bukavu maze ngo bakirukana M23 muri iyi mijyi yamaze kwigarurira. Kugeza ubu turiko turavugana rero abarwanyi ba M23 barimo gukora igikorwa cyo gusaka inyubako mu mujyi wa Bukavu. Hari amakuru avuga yuko bamaze gucakira inkoho zirenga 20 muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatatu. Abasirikare b'u Burundi barenga 220 baraye baguye ku rubuga rw'imirwano mu kibaya cya Rusizi. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 220 bapfuye ku rubuga rw'imirwano mu kibaya cya Rusizi. Ni mu mirwano ikomeye cyane irimo guhuza abasirikare b'u Burundi n'inyeshyamba za M23.
Kuva ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane yarubuye hagati y'abarwanyi ba M23 n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyashinze ibitwaro biremereye cyane mu Burundi maze batangira kurasa ku barwanyi ba M23 mu bice bya Kamanyora, ndetse ibindi bibombe birimo kugwa muri teritwari ya Walungu. Amakuru kandi aremeza ko mu gace ka Kamanyora imirwano irimo kubica bigacika. Mu kibaya cya Rusizi urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana. Kugeza muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatatu imirwano iracyakomeye cyane, ndetse abasirikare b'u Burundi barimo gukoresha indege z'intambara barasa ku barwanyi ba M23 muri teritwari ya Walungu. Abandi basirikare benshi b'u Burundi nabo barimo kwinjira muri Kongo, aho barimo kujya gutanga umusada ku gisirikare cyabo. Amakuru yizewe arimo kongeraho muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatatu aremeza neza ko ku munsi w'ejo imirwano yiriwe ica ibintu, ndetse imirwano yabaye ku munsi w'ejo yaguyemo abasirikare b'u Burundi barenga 220. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 220 baraguye ku rubuga rw'imirwano mu kibaya cya Rusizi. Abarwanyi ba M23 bakomeje gushagura abasirikare b'u Burundi. Habaye imirwano ikomeye cyane. Muri iyi mirwano kandi M23 nayo yakoresheje intwaro zikomeye. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi bamanutse mu kibaya cya Rusizi maze bakagwa mu gico cy'abarwanyi ba M23 bakabacucuma. Abarwanyi ba M23 barashe ku basirikare b'u Burundi, ndetse M23 ngo yari imaze igihe biteguye. Bamanutse mu misozi berekeza mu kibaya kugira ngo bajye gufata agace ka Kamanyora, maze M23 ibamishaho urufaya rw'amabombe. Amakuru aremeza ko aba basirikare bapfuye harimo umusirikare afite ipeta rya majoro mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru yanjye yizewe ndimo kuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko aba basirikare baguye ku rugamba. Kugeza muri kano gatondo ndababwiza ukuri ko imirwano irimo guca ibintu mu micungararo y'igisagara cya Kamanyora. Imirwano irimo guca ibintu muri teritwari ya Walungu. Abasirikare b'u Burundi barimo kurwana umuhenerezo. Ubutegetsi bw'u Burundi bwatanze itegeko ko abasirikare bagomba kurwana, ndetse bakigiza M23 inyuma bakayivana ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bufite ikibazo gikomeye cyane kuba M23 yaramaze gusatira umupaka w'u Burundi. General Neva yatanze amabwiriza ko igisirikare kigomba gukora ibishoboka byose bakarasa M23 bakayivana ku mupaka w'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi rero kirimo gukora amakosa akomeye. Kuva ku munsi w'ejo ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi babishinze ku mupaka w'u Burundi batangira kurasa muri Kongo. Ibintu bikomeye cyane kandi bishobora gukurura intambara mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ko abasirikare b'u Burundi barimo gukoresha ubutaka bw'u Burundi maze bakarasa muri Kongo. Ni ibintu abarwanyi ba M23 bavuga ko bitazagenda ubusa, ahubwo ko bazihorera ku gisirikare cy'u Burundi. Abihwezi vya politike nabo bakavuga yuko ibingibi ari ugukwegera abatuye muri Bujumbura, kuko M23 ishobora kohereza ibisasu mu mujyi wa Bujumbura. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ukorera mu buseruko bwa Kongo aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi aricyo kirimo kurasana n'abarwanyi ba M23. FARDC n'abazarendo bamaze kuvanamo akabo karenge barirukanka. Abasirikare b'u Burundi nibo basabye ubutegetsi bwa Kongo ko barwanya M23 mu bice byegereye igihugu cy'u Burundi. General Neva ntabwo ashaka guturana n'abarwanyi ba M23 ngo arabona ko ari ibyago bikomeye byaba birimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Imirwano rero irimo kubica bigacika muri kano gatondo. Indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zongeye kurasa ku barwanyi ba M23 kandi zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Indege z'igisirikare cy'u Burundi nazo zirimo kurasa kuri bano barwanyi ba General Makenga.
ibingibi kandi ni nako byari bimeze ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya kabiri. Indege za FARDC zahagurukiye i Bujumbura maze zirasa ku barwanyi ba M23 mu kibaya cya Rusizi. Izindi ndege zarashe muri teritwari ya Walungu. Amakuru rero akemeza ko FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo guhagurutsa indege i Bujumbura bakarasa ku barwanyi ba M23. Ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 barashe kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi bagirasiye mu kibaya cya Rusizi. Amakuru twamenye kandi yizewe arimo kuva mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko iriya ndege ya kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yaguyemo abasirikare babiri bari bayitwaye. Ni ibyago bikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Gusa biribonekeza ko General Neva yamaramaje yatanze amabwiriza yo kurwana mpaka batsinze M23 mu bice byose bihana imbibe n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi amakuru arimo kuva mu masoko yizewe mu gisoda cy'u Burundi aremeza ko mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo abasirikare 220 aribo baguye ku rubuga rw'imirwano, abarenga 380 barakomeretse. Abarwanyi ba M23 kandi ngo baba baracakiye abasirikare barenga 17 b'igisirikare cy'u Burundi. Abangaba ngo bafashwe matekwa hafi y'agace ka Kamanyora. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi batabaze neza urugamba bari barimo kurwana kugeza ubwo bamanutse mu kibaya cya Rusizi, maze M23 nayo ikabacanaho umuriro ndetse benshi bakirukanka abandi bagacakirwa amatekwa. Urugamba rero ruracyakomeye. Amakuru dufite nuko Generali Evariste Ndayishimiye mu ijoro ryo kuri igenekerezo rya kabiri rishyira igenekerezo rya gatatu yongeye kohereza abasirikare benshi mu micungararo y'igisagara cya Kamanyora. Abarundi benshi kandi bafite intwaro zikomeye barimo kurasana na M23. Intwaro z'igisirikare cy'u Burundi zirimo kurasa muri Kongo zishinze ku mupaka w'u Burundi. Indege z'intambara za FARDC ndetse n'iz'abarundi zirimo guhaguruka i Bujumbura zikarasa muri Kongo. Ni ibintu abihwezi vya politike babona ko bigiye gukwegera abarundi akarambaraye, kuko intambara byanga bikunda igomba kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko imirwano irimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Imirwano ikomeye cyane rwose irimo kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. General Neva arimo gukwegera abaturage akarambaraye. Abarwanyi ba M23 batangaje ko bazihorera ku gihugu cy'u Burundi. Kuba rero igisirikare cy'u Burundi cyashinze intwaro mu Burundi bakaba barimo kurasa muri Kongo ngo ni ikintu gikomeye cyane kandi ni ikosa rya gisirikare rihambaye rikozwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Kuba indege za gisirikare zirimo guhagurukira i Bujumbura maze zikarasa kuri M23 muri Kongo ngo ni ibintu bano barwanyi ba General Makenga batazihanganira. M23 ivuga yuko irimo kurwana n'abakongomani ngo ntabwo byumvikana rero ukuntu igihugu cy'u Burundi gihitamo kurasa ku bakongomani barimo kurwana bakemura ibibazo byabo. Ibingibi ngo ni agasomborotso kandi ubutegetsi bwa Gitega bugomba kuzabiryozwa byanga bikunda. Amasoko yacu muri M23 aravuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwakoze ikosa rikomeye kandi ko iri kosa rwose rishobora no gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kutugeraho muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatatu nuko imirwano irimo kubica bigacika muri teritwari ya Walungu. Teritwari ya Walungu nayo iherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo ibimenyesha makuru byo muri Kongo byari byatangiye kwandika ko abazarendo ndetse n'igisirikare cya FARDC ngo bamaze kwisubiza ibice byinshi muri teritwari ya Walungu. Ndabamenyesha ko rwose ari ya makuru yatangajwe n'ibimenyesha makuru byo muri Kongo ari ikinyoma. Nta santimetero n'imwe yo muri teritwari ya Walungu yigeze yigarurirwa n'abasirikare ba FARDC. Haracyarimo kuba imirwano ikomeye cyane muri Walungu.
agace ka Walungu karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23 ariko kuva ku munsi w'ejo indege z'intambara za FARDC ndetse n'iz'abarundi zirimo kumisha urufaya rw'amabombe muri biriya bice bya teritwari ya Walungu. Haracyarimo kumvikana urufaya rw'amabombe muri kariya gace, ndetse amakuru arimo kutugeraho muri kano gatondo aravuga yuko urugamba rugeze aho umwana arira nyina ntiyumve. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare barenga 19,000 b'u Burundi nabo baryamiye amajanja mu mujyi wa Uvira. Baravuga ko byanga bikunda bagomba guhagarika abarwanyi ba M23 bamaze kumaramaza mu kwigarurira uyu mujyi. Burundi bwategetse abasirikare babwo kurwana mu buryo bukomeye ndetse bakabuza M23 kwigarurira umujyi wa Uvira. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika, abarwanyi ba M23 bo baratangaza ko umugambi wabo ari ukuvanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Bwana Colonel Nanga urongoye ihuriro AFC yongeye gutangaza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bagomba kubuvanaho. Bwana Colonel Nanga imbere y'abamenyesha makuru yavuze yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi butemewe, ndetse ngo Tshisekedi rwose ntago yigeze atorwa n'abanyagihugu. Bwana Colonel Nanga aravuga ko M23 igomba gukomeza urugamba rwayo mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwanze ibiganiro. Bwana Colonel Nanga aravuga ko bari muri revolution, ngo bari mu mpinduramatwara kandi bagomba kuvanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibingibi Bwana Colonel Nanga arabitangaza mu gihe Perezida Tshisekedi we yamaze gutangaza ko intambara ikomeye igiye gutangira. Tshisekedi yavuze ko ibintu byose byamaze gushyirwa muri gahunda kandi ko umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu ugiye kwigarurirwa n'abasirikare ba FARDC. Tshisekedi yabitangaje ku munsi w'ejo, ndetse Tshisekedi akaba yarabwiye abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ko bagomba gutekana kandi ko ubutegetsi bwa Kinshasa bugiye rwose kwisubiza umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo ngo bwaba bugiye gutangiza ibitero karundura. Tshisekedi aravuga yuko ibintu bigiye kujya mu buryo ndetse ko bagiye kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu. Abasirikare ba Kongo ngo bamaze gutegura indege z'intambara kandi ngo bagiye kurwana urugamba rwa nyuma rugamije kwisubiza umujyi wa Goma. Gusa bihweza ivya politike n'abahinga mu bya gisirikare barabona neza ko ari ibintu bidashoboka ku butegetsi bwa Kongo ko bakwisubiza umujyi wa Goma mu mirwano. Ngo ntago byakoroha ko indege z'intambara zarasa rwagati mu mujyi wa Goma. Ni ibyago bikomeye cyane byaba bigiye kugwira abanyagihugu, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwaba bwiyemeje neza gusenya umujyi wa Goma. Tshisekedi rero akomeje kubeshya abaturage ababwira ko agiye kwigarurira umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, mu gihe ahubwo M23 ikomeje gukinagiza abasirikare biwe. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku basirikare ba SADC bari muri Goma. Abasirikare ba SADC bari muri Goma bakomeje gutakambira M23. Abasirikare ba SADC bari muri Goma ibipfungurwa byarabashiranye. Abasirikare ba SADC baravuga ko babayeho nabi cyane, ngo barimo kubara ubukeye, babayeho ntibuca. Abasirikare ba SADC ngo barimo kurya rimwe ku munsi, ndetse biravugwa ko M23 nayo yaba irimo kubakanda kugira ngo basubire iwabo mu bihugu byabo. Bano basirikare ba SADC rero bakaba batangiye gutaha urusorongo, barimo kugenda bataha umwe kuri umwe bava mu mujyi wa Goma nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Abasirikare ba SADC bakomeje gutakambira ibihugu byabo ngo bibavane mu mujyi wa Goma, ariko ibihugu bya SADC bikabona ko ngo kaba ari agasuzuguro kuba bano basirikare ba SADC banyura mu gihugu cy'u Rwanda, ngo cyaba ari ikimwaro ndetse n'agasuzuguro gakomeye kuri SADC. Ngo ntago ibihugu byabasha kwakira ikimwaro bano basirikare bavana ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, bigaragara yuko batsinzwe urugamba.